kose aragucenga uko waza umeze kose aragucenga nta kama ngurinde. Aya rengura vava cyane ariya niyo mugabo Claude ararengura ashakisha ruboneka asubiza kwa Claude aratumbagiza. Attention hanganiwe ikibuga cya Musanze kibera ikibuga nta gukina ibintu ushaka ukina iby'ikibuga gishaka. Stade ubwo bari muri gahunda yo kubaka stade nshya. Atati imberezo Musanze Musanze pasa za Kanyanyomba. Bego umusore witwa Mutsinzi Sharire alias Beste. Mutsinzi Sharire ku munota wa gatandatu w'umukino. Musanze nyuma gutera pase nza cyane imwe ebyiri eshatu eshanu arekura umupira mwiza cyane Mutsinzi Sharire alias Beste. Umwana wanyuze muri Murandege yo mu birwa bya Zanzibar hariya mu gihugu cya Tanzania. Mutsinzi Sharire alias Beste ritakuma ibuye ry'isarabwari. Abafana b'ikipe ya Musanze mu kirere, abafana b'ikipe ya Musanze bajya mu bicu, ekipe ya APR bakiri mu mashuka, ekipe ya APR bakerasha uburingiti. Musanze yari yabyutse kare arita ku musore twa Mutsinzi Sharire alias Beste ku munota gatandatu arasamo igitego ishoti ry'imoso. Umunyezamu Pierre arareba gusa ntiyajya hasi aravuga ati ishoti sinakwirirwa ngiramburaho. Umupira ruvuye ngo uragenda wisekura mu rushundura. Musanze kimwe ekipe ya APR umwuka kabisa. Ikipe ya Musanze bafungura amazamu kabisa. Ubona yuko bakangutse muri minota bavuga bati ikipe ya APR ni ikipe nkuru. Iyo ibanje igitego burya wishyize muri security. Igitego cyiza cyane mu by'ukuri ikipe ya Musanze cyiza cyane rwose. Attention pira vava cyane hagati mu kibuga kwa Ruboneka, pira gacya kwa Sekiganda arawutuma umuvandimwe Denis Omedi nyakwana bw'iburyo. Attention Omedi arahindura gongana umutwe kona ekipe ya APR. Kona ekipe ya APR shaka kwishira iki gitego bayinjije mu kanya. Kona ekipe ya APR nimero ngira ngo 20. Musanze kwa Matabu imberezo mukona. Musanze kona. Musanze aribonye ubundi buryo bukomeye cyane imbere za ekipe ya APR ariko bamyugaro babahita bitambika baragwa kumpira ushyira muri kona. Kona ekipe ya Musanze Football Club. Matabaretabo nuje kwiconga. Attention Matabaretabo Attention Matabaretabo araichongamo Football Club ikomeje kwigira akagozi k'inkubirane. Musanze Football Club ikomeje kwigira akagozi k'inkubirane angaha. Shabani Hussein Chabalala. Oh la Musanze Football Club ekipe ya APR bayicucumira kuri stade ubworane kare ka Musanze. Bego umufana urangaha APR warazwa. Musanze bakobara abakongo bara amapompe amamisira mwisauni ikipe ya APR.
kuri bomboni aperi bayishyira ku nkota y'ubugi aperi irabatini ibiki tubayeho mbega koroneri y'umwotsi ku munota 19 Musanze barongera baritakuma umutwe w'icumu w'isara bwa inoshi ikomeye cyane basasa ibitenge Musanze ave kirajyamo ku ruhande gato Musanze irashaka gufata aperi igashyira mu gafuka ubundi igatsibura Musanze yiteguye aperi neza aperi asa nkaho muri gice cya mbere yaguye muri ambushi irasa nkaho yaguye muri ambushi neza ibyo rufu yanga yazengurutswe neza rero mu gisirikare iyo umuntu yaguteze gutya ukeneye gukora icyo bita ambushe cyangwa igico mu kinyarwanda kugutega igico ukora icyo bita to withdraw Suwane acomeka pasi ariko baracyaragundagurana hariya bose ikipe ya Musanze ku ruhande rw'iburyo kuraho kapiteni Korode arawutumbagizo garuzayo neza cyane hariya kwa Retabo attention Claude awukuraho acomeka pasi ara kwa Barafinda Mugisha Gilbert attention Gilbert Mugisha attention arayikorogoriko pira ufata Shaurine hariya Shaurine arafata hariya Nsabimana Jean de Dieu Shaurine arita kumfatana neza cyane iminota ni 37 y'umukino Musanze ibitego bibiri ekipe ya APR ubusa umusaza amatuje rwose muri fan club ya APR Musanze nagabyumva be na gato baba we ariko abafana bo mu Rwanda sinzi ikibazo afana ekipe ya APR ntago nzi ikibazo rwose bagize buri umufana nyawo umufana nyakuri nushyigikira ekipe kuva ku munota nyuma kugera ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma ruvuya iby'abafana ntubitinda ejo twarabibonye yego sinzi niba abafana bo mu Rwanda tujya duhora tubita abafana nabo twabonye tukabita abafana njye numva inyito zikwiriye gutandukana aho mu Rwanda dukwiriye kubita abitabiriye umukino yego hanyuma abafana bo twarababonye ejo kandi bakeya ariko mu Rwanda bari benshi ariko nyine baba bitabiriye umukino njye nkeka yuko titire kubita abafana itaragerwaho atasiyo Musanze arashoto kona bega Musanze yasaze yasizoye Katemba Lubira Delfu Mukongomani akora icyo bita controle pike y'umupira shoti rikomeye munyezamu ikipe ya APR akora harashya arababwa umupira itawushyira muri kona ikipe ya Musanze ndamubona Retabo Matabo umunyafurika y'epfo atasiyo reka turebe kona ikipe ya Musanze ariya Retabo Matabo arayicongamo Musanze Musanze Bizimungomari ku munota wa 39 w'umukino aritakuma APR bayishyira ku nkota y'ubugi nanone mbega ibyishimo kuri stade ubworane ka Musanze abafana bose mu kirere bati oye ndamubona vice president wa Musanze Claire nawe yahagurutse mbega ibi ni ibiki benshi barimo kwibaza bati ni ibiki mbega ekipe APR barayifata bayishugunya mu kibira ekipe APR barifatanyiriza mu ishyamba ry'ibirunga ekipe APR barayifata
banyuze mu ishyamba rya Kibira. Ekipe ya APR barayifata bayishyira muri rake rwanya Kizinga. APR barayifata we icubira mu kiyaga cya Cyohoha. Mbega APR igaragaje urwego rutari hejuru. Oh la 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 la, mbega Musanze ku minota 39 ibitenge birasaswa ngaho muri stade Rwanda Karere ka Musanze bose bajya mu kirere. Oh la 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 la, Musanze 3 APR ubusa kabisa. Attention reka turebe ariko mpira wamucika raho Medi. Mpira wamucika ikipe ya APR igomba kwitonda. Gutsindwa byo yatsindwa ariko yitonde itaza gukorerwaho mateka. Bashobora nibura kugira icyo kintu cy'ubanga bwo gutsindisha imipira y'imiterekano cyangwa imipira yo mu kirere. Kurundi hano wabyibaza. Abyibaza mu by'ukuri. Nuvuga ngo ekipe ya APR byabaye ngombwa ko ikina mu mujyi ekipe ya Musanze. Kabisa. Attention. Iminota imaze kuba 61. Ishira 62. APR ubusa Musanze 3. Mpira zamuka no mpira sa ekipe ya APR kwa Claude. Koronda cyane sa ekipe ya Musanze. Mpira muremure uragenda urarenga ariko nago arenze katurere ruboneka rawifungira hariya ufungira umusore w'ikipe ya Musanze. Undagurana bati ni kufra ruboneka. Yakururanye hariya. Ati ruboneka yakururanye. Kufra ikipe ya Musanze bagenda gake gake ntago barimo kwivuna. Avuga bati mama dufite ni nyinshi cyane. Hanyuma nabonye usibye imikino ya Champions irimo kuba ariko nabonye n'imikino ya CAF Champions League. Yego barimo gukina. Barimo barakina rwose muri CAF Champions League barimo barakina ngira ngo ekipe umukino waguze ekipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania na Fariaba yo muri Maroc ni igitego kimwe cya Young Africans. Yanga rwose hariya mu gihugu cya Tanzania barimo barita witwa Prince Dube umwana ukomoka mu gihugu cya Zimbabwe. Yaciye muri ekipe ya Azam mu gihugu ya nanone niyo muri Tanzania. Attention imbere zamu. Attention APR cya Gishoko. Goal! Umukino Musanze baritsinze witwa Murangamirwa Serge. Musanze bisanze mu ntambwe 18 mu Kinyarwanda nibyo bita gutemisha muri giti wicayeho ku munota wa 63. Musanze bisekura igitego gikomeye cyane. Bizimungu Omar umupira arawuskwata. Murangamirwa Serge abarakisekuye. APR igitego cyane kimwe. Ekipe ya Musanze 3. Ese biragenda bite kone ekipe ya Musanze? Kone ekipe ya Musanze. Kone ekipe ya Musanze. Attention Retabo. Kone ekipe ya Musanze hariya. Retabo Matabo nuje kwitera. Retabo Matabo akaba agiye kwitera hariya. Twavuga rero imikino ya CAF Champions League kono bayite hariya. Attention imbere zo Mariko pira rufata hariya. Medi avuyemo n'utwa narubonekana naruboneka nawe avuyemo. Agiyemo na Miniba. Amadura Miniba. Ubwo Haji na Amadura Miniba bagiyemo avuyemo ruboneka. Ndetse na Denis Omedi. Amprasoma kwa n'ikipe ya APR Nyamukandagira ikipe y'ingabo. Attention
umupira vava cyane ngakwande kwa William Togwi aracenga aranyerera Togwi arayihindura imbere zomu Marcel arabangira shotamo Ombolenga hejuru cyane Ombolenga Fetinano gutereka imbere za mupira ari umusore amusanze uryamye hasi hariya ngira ngo ni Mukengere musore amusanze uryamye hasi ninde ashobora kuba ari inkuru nza Felicien bishoboke ko ari inkuru nziza Felicien nibyo mwana w'Irusizi rwose inkuru nza Felicien waciye no muri ekipe ya Rayon Sport yararyamye hasi ekipe ya Pererita kumishota mishoti rikomeye ariko umupira uca hejuru y'umutambiko abafana ba Musanze yo ni izo ni ingoma n'imirisho murimo kumva nga kuri stade Bwana Kare ka Musanze umujyi wa Musanze uko byagenda kose urakongoka ewa n'abafana barawushumika bikomeye cyane ntabwo byoroshye dushobora kuza kubona statement muri APR kuko byagenda kose statement y'iki Musanze yakurashe bitatu ruvuya sha raza kumbwira Musanze gutambitse bitatu ikipe no yitsindi ni inkuru niba uri gutsinda kimwe byakumvikana iguteye kimwe bya bitatu ariko ntabwo uko ikipe itsinzwe aboneka statement uko ikipe ni abaye idatsindwa ataseka turebe se Kigondo arayiposo William Togwi Peri Musanze bakora amakosa guhagara nabi mu kibuga akanyafu gakomeye cyane APR bateka tukabanyuzeho akanyafu gakomeye cyane APR barongera barita ku mafana bayo baca mu kirere bati mushiramo imbaraga abasore bacu APR iterekamo igitego ku minota 86 w'umukino William Togwi agurutse afana w'ikipe ya APR William Togwi APR udutambaro mu cye tw'amabara y'umukara n'umweru nyuma ya pase za Kanyanyamba ekipe bayishyira ku ipanu APR 2 Musanze 3 nuko nguko bimeze ngaha kabisa abafana ba APR barimo barasenga byibuze ngo bave Musanze na droba ibonetse ariko birakomeye cyane iminota imaze kuba 87 ishira 88 imanota 87 ishira 88 APR 2 Musanze 3 akabaruka gahunda zifashe attention kufra ikipe Musanze rero iri mu kibuga hagati attention arayicongamo riko attention reka turebe baratomporeza hariya vava cyane hariya no gutereka imbere y'izamu bati pasi umupira wamurenganye no guterekwa imbere y'izamu guterekwa ariko wakurenganye umukino ukaburangiye ngaha kuri stade ubworoherane no mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze umukino uzaga ikipe ya Musanze yari yakiri ikipe y'ingabo z'igihugu APR urangiye ikipe ya Musanze yegukanye amanota 3 imbumbe itsinze APR ibitego 3 byose kuri 2